Salibonani lonke bathandekayo kuzo zonke indawo elikuzo. Okhuluma lani umfundisi uJimlilo. Siyanxusa bathandebana sibeni ndawonye. Ngikhangele laba engilabo lapho bana lawo baziveze ngendlela eqhathekileyo. Salibonani izihlobo ezithandekayo silamukela kusifundo salamhlanje kona lomnyaka kwisifundo sokuqala kulona leli goda sengathi umlimu angasiphathisa loba singene kufundeni okhuluma lani nguRuben Ngwenya. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asigcine kuze kufike leli thuba. Siyasibonga futhi esinye isifundo esingena kiso esebhuku likaSams. Mina ngingumisi sisiboneni emhlanga. Babukeli labalaleli sithanda ukulibingelela kuzo zonke izindawo ngegama likaKristu. Sithanda ukuthi sibonge ukuhlangana kusona lesi sifundo okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Ngizanxusa leli thuba kubana sibeni lomthandazo. Babo ingcwele okhona ekhaya ezulwini sithanda ukukubonga ngethuba elihle elokubana sifunde sona lesi sifundo esikukhulekelayo kakhulu izimilo zethu ukuthi zilungisiswe. Sinxusa uba umoya ingcwele ubana kusona lesi sifundo nxa singena phakathi kwaso asichasisele okunye ngoJesu. Ekupheleni kwezinto zonke umthandazo wethu ubana zona lezi zifundo sisindiswe ngegama likaKristu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ngenkosi elomusa omangalisayo. Themba sonke siyajabula bona singene eminyakeni omutsha. Hallelujah. Brand new. Sangani uNkulunkulu engasibusisa ngalo umnyaka bathandekayo. Kulo mnyaka siqala ke ngokufunda incwadi yamahubo. Incwadi yamahubo. Lapha esithi thina uNkulunkulu ahlangana khona lo muntu inhliziyo kanjani ngenhliziyo. Yikho sakukhangela ikota lonke leli. Okwanamhlanje bathandekayo sizawukhangela indlela esingafunda ngayo le incwadi yamahubo. Singayifunda njani incwadi yamahubo? Ake sikhangele ngamafitshane ezawukhangela ikota lonke. Kule incwadi yamahubo yincwadi yomthandazo anti kunjalo. Yincwadi yamahubo anti kunjalo. Izinto eziningi ezimangalisayo yindumiso, intokozo, zinsizi, inkathazo lokunye okuningi ezawuthi sikukhangele kule incwadi yamahubo. Ngizawuthanda bana ahla sivulele indinyana yethu yokufundwa ngekhanda olokhu 24 verse 44 lo 45. Verse 44. Wathi kubo, lokhu yikho engalitshela khona ngiseselani ukuthi konke kumele kugcwaliseke okwalotshwa ngami emthethweni kaMose labaprofeti lamahubo. Wasebavula izingqondo zabo ukuze bakwazi ukuzwisisa imibhalo. Siyabonga ngithilo ngamafitshane ukuthi le incwadi imayelana lani. Singanaba yini sikhangela ukuthi le ncwadi le esikhuluma ngayo imumethene kuyini sibisibili okunenge singakuthola kule incwadi. Siyabonga mfundisi, mina engikutholayo kumahubo nxa ikakhulu nxa ngikhangela imemory text. Nxa uJesu esithi umahubo ukhuluma ngaye. Kuthi ukuthi ibhuku lamahubo likhuluma ngoJesu. Amen. Likhuluma ngoJesu. Lalokho asenzele khona ukusisindisa. Ngiyake kufana lamahubo afana mfundisi aveza ukuthi uJesu uzazalwa nini njani, uJesu enzeni. So uzathola ukuthi idetail yomsebenzi kaJesu okusindisa umuntu siyayithola kumahubo. Siyethola le ndlela afa ngayo lokuthathelwa izigqoko zisabiwa konke siyakuthola kumahubo. So uzathola ukuthi uJesu akutsho ukuthi umahubo ukhuluma ngami. And khona lokho kusinika ukuthi umahubo nxa kukhulunywa ngamahubo kwesinye isikhathi siyabe sicabanga ukuthi ingoma. Yakubona ukuthi ingoma kumbe ipoem ngani into yokuzithokozisa loba kungaba lezifundo ezikhona engomeni kuma poem kodwa kakhulu kuyabe ngani into yokuzithokozisa yokuzikholisisa. Kwesinye isikhathi lathi njengamaKristu amahubo besingawathatha njalo.
Kodwa kuyasivezela ukuthi uJesu wathi esekhulume labo Cleopas lapha kuthiwa wabavuli ukuqedisisa. Lathi siyakudinga ukuthi siqedisise inziki kaMahubo nguJesu. uMahubo ukhuluma ngoNkulunkulu lalokho akwenzela umuntu. Siyabonga. uMahubo ukhuluma nxa ngulalele ngikuzwa uphendula isihloko saleli eviki ukuthi singayifunda njani lincwadi kabani kaMahubo. Ungoyi befuna ukuthi bengisithi ingwengezelela khona phana ukuyithatha lula kwethu kube sekusenze ngani yona kayiphefumulelwanga engani hayi nje ingoma nje siyahlabela ipoem kukanti iyafana lo Genesis ifana lo Sambulo ifana lo Mark ngoba yalibuya ngokuphefumulela ababhalayo babethunganyelwa ngumoya babengazibhaleli kodwa babethunganyelwa ngumoya njengama ngezinye izingoma ezindlela kasithathe yikho phela iveza uJesu ngoba ingaphefumulanga uJesu bengasoze imvezi ibizaveza mina iveze umaphosa lapha kodwa ngoba nxa uthi iveza uJesu eyinziki yokukholwa lokusindiswa kwethu yikho ke sithola ukuthi asithatheni balaleli lababukeli ukuthi kuyincwadi ephefumulelweyo incwadi ezasiphathisa sizabona ngase singena sijula ukuthi incwadi emnandi kangakanani. Siyabonga umaphosi ufuna ukuthi ngokujula laphana sebekuthintile ukuthi leli bhuku libhuku elomthandazo. Ngithola ukuthi enkambeni even abantwana bakwaIsrayeli besahamba leli bhuku liyisikhumbuzo. Then okunye ngikuthola lapha yikuthi sizwisise ukuthi anti thina singabantu but lumbhalo kawubhalwanga ngabantu kuphela ababhubhayo usekwakuthinta ungwenya kodwa ngabantu beholwa ngumoya kaThixo babhala lumbhalo. Sesanikwa lapha lo 2 Peter uyasivezela ukuthi yonke imbhalo ifunzelwe ngumoya kaNkulunkulu. So kuyasivezela ukuthi imbhalo leyi ikhomba uJesu lo nkulunkulu ngokwakhe nguye oloba lumbhalo esebenzisa abantu. Yikho phela amaphosta uthola ukuthi ibhuku likaSams even ababuya emuva ababhala beNew Testament bebecaphuna kilo even uJesu ngokwakhe ubebuza ukuthi ubefundisa acaphune kuSams kuveza ukuthi kulilizwi likaNkulunkulu njengawo wonke umbhalo. Yes, siyabonga. Ungikhanyisela lokho ukuthi incwadi yamaHubo ingenye yezincwadi lapho okuthethwe khona inkulumo eningi ngoJesu Kristu njengo-Isaiah. Kuyangikhumbuza khonokho. Kuyabonga ubana sizwisisa ubana futhi incwadi le abantu abaningi bacanga ukuthi incwadi kaDavida. Ngiyayithi ngalufunda ngivule kuphela kulula kimi ukuthi thina uDavida uthi sithini ngabalobi bale incwadi. Sithini ngabalobi bale incwadi. Ngobani abalobi bale incwadi? AmaHubo abhalwa ngabantu abaningi abatshiyeneyo. Umlobi lapho sivezele abantu abambalwa abangafika 7 kumbe abadlula lapho. Ngicabanga ukuthi mfundisi uDavida nguye owabhala mhlawumbe ingoma eziningi kuSams and kodwa silabantu abafana labo Solomon, uMoses laye kulama-Psalms abhalayo abantodana kaKhora, o-Ethan, oHeman, o-Asaph baningi ababhalileyo izinkondlo kuSams lamaHubo. Siyabonga. Umbuzo wethu thena singayifunda njani lencwadi yamaHubo? Usetshilo ukuthi igoqela abalobi abehlukeneyo. Benge ngakhangela ngamafitshane ukuthi uDavida ngokwakhe incwadi zikhuluma ngaye ukuthi leli lihubo likaDavida ka 73 times. uAsaph ezikhuluma ngaye zimthinta ka12. Amadodana kaKhora uAsaph yena wayengumlevi enguchoir leader kaDavida. Amadodana kaLevi ingoma eyodwa Psalm 88 ngithi uKhora laphayana njalo. Okunye kunengi oqathele ngale incwadi bathandekayo ngamafitshane njengoba sesithi bona incwadi le iyafanana lezinye izincwadi ezaphefumulelwayo. Ufumana ngilethe nje okufitshane ngayo. uNkulunkulu ukhuluma lathi ngomoya wakhe esebenzisa amaHubo. Okwesibili uJesu abafundi labanye ababhali bachaza incwadi yamaHubo
ngokuthi iyimibhalo njengeminye ini imibhalo. Okwesithathu uMark 12:10 uthi kalifundanga yini imibhalo, umbhalo othi ilitshe laliwayo ngabakhi yilo elinjanise liyinhloko yengosi. Lokho kukhanyisa ukuthi lumbhalo lo amahobo kayisiko asonkondlo zokuzithokoza njengoba omunye wethu etshilo, kodwa kuyindaba eqhakathekileyo esifundisa ngoNkulunkulu. Ufuna sinabe sikhangela ukuthi kanti pho ke singayizwisisa njani, singayifunda njani ke le ncwadi. Akusifundele amahubo ya imilando yokuqala ngo-16 verse ka7 lo Nehemiah 12 verse ka8. Imilando yokuqala 16 verse 7. Yes. Verse 7. Ngalolo suku uDavida wamisa ukuba uAsafi labanye bakhe bahlabelele leli hubo bebonga uJehova. Bahlabelele leli hubo bebonga ubani? uJehova. Asikhale uNehemiah ngo-12 verse ka8. Nehemiah 12 verse ngelika 8. Yes. Abalevi babe nguJeshua, lo Biniwu, lo Kademei, lo Sherebia, lo Juda, njalo lo Mathania, okwathi yena labakhulu bakhe yibo ababekhokhela izingoma zenkonzo yokubonga. Izingoma zenkonzo yokubonga. Sibambeni khonapho. Funda asicine ngoMahubo 18 verse ka1. Maningi amahubo singawabala kodwa sicine ngo-18 verse 1. Mahubo 18 verse 1. Yeah. Ngiyakuthanda o Jehova, mandla ami. Alright, so ngiyakuthanda o Jehova wona njani? Mandla ami. Asike sikhangele izehlakalo ezizwe zaba yimbangela yokulotshwa kwezinye zala amahubo. Yini imbangela? Nxa besikade silalele wona la mahubo amalutshwana amanengi besingakhala lamahubo ngo-30 verse ka1, u92 verse ka1 kusiya phambili. Kodwa kunezahlakalo bani ezimbangela yokulotshwa kwalamahubo? Khona kuzasincedisa ukuba sibe le ndlela yokufunda amahubo, sikwazi ubona siwafunda ngayiphi indlela. Singananzelela amahubo ukuthi siwazwisise ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi kathi sithi ngikhangele uMahubo ngo-18 ibhalwe nguDavida. Singabuyela emuva ngabe uzathola ukuthi kuyindlela uDavida akhuluma khona lo nkulunkulu abesembonga ngengoma ekhangele uNkulunkulu emsindise ezitheni laphinda umsindisa la kuSaul nansi ukuthi ukwazingelwa nguSaul, right? Wathi sekukhangele sebuyele emva wabhala ihubo ebonga uJehova. So ukuthi thina ke nxa sesilibala ukuthi silizwisise asingenene emumeni kaDavida ukuthi uDavida kade azabhale wayesemumeni onjani kuza kwenza ukuthi lakithi ke nxa sesilibala silizwisise isisindo umoya engcwele afisa ukuthi sizwisise ngako. So wathi ngenxa lesisehlakalo isisiba indumiso yakhe enkonzweni. Ukhona umyolo okunye futhi bemfuna ukuthinta ukuthi phezulu kwembali yokuthi bekwenzakeleni kuze kuhlatshelelwe lingoma. Okunye singakukhangela njengoba sitheza inkondlo, okunye kumele sikukhangele ibuciko bolimi imbongi elusebenzisayo, right? Njengokuthi kwesinye isikhathi umlo uyaletha izifaniso ukwenzela ukuthi nxa sibala sizwisise kahle. Yes. Okuthiwa yi-imagery. Imagery njengokuthi sithi nxa sikhuluma ngeprotection kaNkulunkulu uDavid umhlabeleli angazi ukuthi nguphi exactly, kodwa uyakhuluma ngokuthi uNkulunkulu sibe ngaphansi kwamaphiko kaNkulunkulu. Yakuzwa? So kumbathi uJehova ungumalusi wami. So izifaniso zona lezo ngezinye indlela ezisetshenziswa zimbongi kumbe ababhali balezi balamahubo. Kuyabe kumele sikunanzele ukuthi umalusi for example njengesibonelo waye eselusa njani. Kuyakwenza uPsalms 23 ngimzwisise ngcono nxa ngizwisisa ukuthi ngaleso sikhathi umalusi behamba phambili athungamela izimvu
yikho nje uDavid esithi angiye kwesaba lanxa ngidlula uyabezwisisa ukuthi umalusi ngiyohambe phambili konke okuyingozi kuyabonana lo malusi mina ngisafe ngisemva so konke lokho mfundisi kuyasincedisa ukuthi sizwisise ke ukujula kwalelo hubo sikhangele lezo mpawu zenkondlo. Siyabonga ngiyakuzwisisa labona uyasivezela ukuthi esinye sehlakalo ngesokuzwisisa impilo umuntu abekade njani eyiphila abesesebenzisa nje lemifanekiso sizaxoxa futhi kabanzi ngaleyo mfanekiso eyimbangela yalokho. Uma for example singakhangela uPsalm 8 ivesi ka1 siya ku9 uyathinta azabe lo mbuzo evesi esithathu uthana uyini umuntu iyasivezela ukuthi uDavid esehlala sikhona wabhala leli ihubo kusebusuku ebona inyanga inkanye ezilanilani ebona ubukhulu kaNkulunkulu abesezibuza kanti uyini umuntu. Lapho ngikukhangeleyo bathandekayo ukuthi kulezehlakalo ezibhaliwe ziyesetshenziswa ezinkonzweni ezibalulekileyo yiziphi ezinye ezisitshengisa ukuthi uDavid senthe uDavid anike ngalithi mina ngingavele ngikhangele incwadi yamahubo ingqondo sisiya kubani kuDavid angithi engudinga lapha nje amahubo akhandwe ukusetshenziswa ngaphi sibili setshenziswa ngaphi. Alright, amahubo abekhandwa ukusetshenziswa ezinkonzweni ezithempelini uthola ukuthi nxa bese kusiba ngama-annual feasts kulemkhosi ethile bekukhompozwa ingoma eyalowo mkhosi so iyehlatshelelwa ama-dedication amatempeli dedications abantwana konke khona lokhuyana kodwa engikuthandayo futhi ukuthi amahubo abesetshenziswa kumbe abekhompozelwa elungiselelwa umuntu lo muntu so amahubo uzathola ukuthi akhuluma ayavuma mfundisi ukuthi asebenze kimi ngingedwa ngibe lamahu kufana lehubo likaDavida eyedwa laphele kusindwa yisono kumbe ehlabelela ukuthi inkambo kaIsrayeli uNkulunkulu umnqobele njani so amahubo abelungiswa ekhangela izehlakalo zomuntu engumuntu eyedwa kumbe sibanenge njengebandla. Ukhona ngathi ukuthi iyini vele injongo yamahubo injongo yalamahubo yayini injongo yamahubo singakhangela uthinte lapha ukuthi amahubo lawa ngawe yesingathi private kumbe le communal nxa ngingethi uJehova ungumalusi wami nothi wethu right kodwa esechaphe ulwandle olubomvu uIsrayeli bahlabela ingoma ayikhona eyami kodwa ngekaIsrayeli uNkulunkulu sebanqobele izimpi benza njalo. Now injo amahubo asincedise ukuthini nxa ngilamhlanje siwathethe izolo le kodwa singase siwaletha la ukuthi now sengikhangela ukuthi umume ngikiwo nginanzela ukuthi kulo muntu nxa sengihlabela ingoma nasenza ukuthi ayisimo angiqali ukungena phakathi kohlupho lolu ukhona omunye ongenekile sokunika amandla ukuthi hayi kuyanqobeka la ngezindlela ayasi encourage ayasiduduza ngoba phela kulamahubo ama seasons wonke nxa ngidangele uthiwa nxa udangeleyo kenze njani kahlabelele right nxa kumele ukuthi ngidinga umthandazo akhona ukukhuleka siza kuthinta phambili so ngezindlela amahubo ayasigqugquzela asinike amandla lapho nxa sesiwadinga so ngayindlela amahubo ngaveza umuntu ephakathi kohlupho yes abesesenza njani nxa uphakathi kohlupho akhale kuNkulunkulu abesekhala kuNkulunkulu abesemkhulula okay ndike lathinta ukuthi injongo yawo lapha yikudumisa uNkulunkulu kumbe ngezinye indlela yikumkhonza uThixo kumumo wezehlakalo esihlangana lawo kumbe mina individual kumumo wesehlakalo enyabe ngehlelwe yiso. Ngibongela ukuthi uchilo lapho ukuthi amahubo la ayekhandela ukusetshenziswa ngaphi ezinkonzweni wasesithi ukuthi ayakhona ezinkonzweni njani kuphela la kwezinye izindawo lapho udinga khona kunjani kube la kuthempeli
ku private umuntu enguye yedwa njalo njalo noma thina singakhonzeli etempelini elinjalo izolo silapha emhlabeni singawasebenzisa njani amahubo kwezethu inkonzo ensitha kumbe ebantwini abanengi ngingedwa kumbe ebantwini singawasebenzisa njani amahubo thina kwesethu isikhathi ke ngithi mfundisi kule nkonzo yomncwabo kule hubo elingena khona phana ikuthola ukuthi babehlabela ingoma oasakhile impela lapha epha abantu ithemba angeke ngihlabele ingoma yokujabula emumeni onjalo so ngezindlela siwasebenzisa ngokuthi siwafake umumo yes silethe ingoma efita kumbe engena kuhle emumeni lowana ngoba ingangena emumeni lowana ichiya odangeleyo nxa ukuthi umumo odangalisayo owenza umuntu adangale esinjani eselethemba siyabonga so ngezindlela okulethwa ngugwenya lapha ukuthi amahubo siwasebenzisa ngomumo wezehlakalo sebesiphakathi kwawo kuyavuma ukuthi umumo usihambelana ngomumo ukuthi ngumumo onjani sethintile lapha ukuthi kwesesikhathi kuyabe kusemfeni kuya ngokuthi kumele sihambelane lawona lowo mumo kumbe kuyagulwa kumbe siphakathi kwentokozo so kuya ngesigaba saleso sehlakalo eliyabe liphakathi ngendlela yakho nithi ngezwala sesemtchadweni ngathi sithi ulele kuJesu uyakwazi ukuthi mfundisi khona lokho mina mfundani kikho ngifunda ukuthi kuthi ukuthi ingoma lezi bezingasizo zika Israel kuphela wayizolo right ngifuna ukuya khona futhi yes kungipha umcabango ukuthi kuthi ukuthi ingoma lezi ngomumo ekade bengene kiwizolo right kumbe ngamunye kumbe njengebandla yiumumo esingena kiwo njengabantu so ngesabantu besikhathi so amahubo la ngabantu bonke abhalelwe wonke umuntu akulandaba ukuthi unganani kumbe ungwasiphi isikhathi kumbe ufundile kumbe awufundanga ngoba mfundisi izehlakalo zabalobi bala amasamu yizi abayizolo yizi izehlakalo esingena phakathi ayibona indaba kaDavida eyokusindwa isono uPsalms 51 yikho esiyikho khona so nxa kuyikuthi ngifuna ukurepenta ngifuna ukuyakhala kuNkulunkulu ukuthi angixolele uPsalms 51 nguyongena kuhle umfowethu uvezi lapha ukuthi umumo lomumo so sizithola uPsalms vele yikho umfundisi abantu abanengi uPsalms bathola khona ihope bathola ukweyama bathola ukuvuseleleka ngoba uaphila ukhuluma ngenkambo esilayo lathi so urelevant even lakithi yikho singahlabelela ngoPsalms sizizwe siqina sivuka siqhubeka ngohambo ozwangikhumbuza ngeke ngahlangana lakho ku commentary ye-SDA ukuthi amahubo ngayesikhathi sabantu bonke yes kusukela izolo kusafika nje namhlanje abadanileyo abaphelwa ngamandla abakhatheleyo asebesothi bangabamba ngapi izoni abantu abatsha abantu abadinga ithemba ngingithathe sokuthi abantu abanjani abatsha amahubo lawa akhona athinta abantu abatsha kusifundisani thina kwezethu izinkonzo ezethu ingoma sizifaka ngayiphi indlela sesizwile ukuthi hayi umumo kumele sinjani sikhangele umumo kuyinokunye singakuhlanganisela khona apho kwala mahubo uza gudle wonke umuntu isikhathi sonke sizihlabela njani yikho kumele phela ukuthi nxa sihlabela izingoma singahlabeli uluhlu oluthile kuphela lezingoma kumele ukuthi sihlolisise kabanzi sibone ukuthi ingoma esizihlabelayo inkonzo siyaphela sihlabela ingoma ezizathinta kuzigaba zonke ze congregation kumbe ngakutsho njalo ngolimi lwesikhiwo so kangingathi mina ngihlabelisa ngithathe zami ingoma kumbe ngumuntu omdala abantu abatsha ngibachiye phandle kangizihlabele ngitho lezi abantwana bathola ukuthi zikhona right so asithintenini zonke ezizakwenza ukuthi sonke sibe senkonzweni sonke sisuke sihlabelele okunye esitshelo emfiso engubonayo la ukuthi bekumele sifake ingoma zethu
Nxa sizihlabela mfundisi sizwisisa i-background umumo. Ufana lengoma esihlabelelweni sethu ethi nginokuthula okunjengomfula u-34 years. Yes. Kwesinye isikhathi singalahlekelwa yimbali yaleyo ngoma. Singayitshintsha even kuthiwa yini pace itempo. Kwesinye isikhathi iyabe ifuna ichophelele ngumuntu ocabangisisa ngobukhulu bukamlimi ebuhlungwini. Kwesinye isikhathi singayitshintsha iphangise kumbe ihlilahle into yonke le message yonke. So bekukuhle mfundisi ukuthi sibe kwazi imbali yamazwi akhulunywa mbe ipoem kumbe ingoma ukuze emumweni ofaneleyo siyihlabele ngendlela efaneleyo ukwenzela ukuthi i-accomplish kumbe ifeze lokho ekade kujongile. Nxa ipholisa iyapholisa, nxa ikhuthaza kayikhuthaza, nxa ithokozisa kayithokozisa. So kayibanjwe ngendlela vele umlobi ayibhale elakho enhlizweni. Siyabonga ngeyindlela nyamzwisisa ubana izingoma zonke amahubo wonke ayindlela yokukhulumisana lomuntu. Okumele kuvele sobala. Nxa ethinta ingoma imbali yayo sesake sayizwa ukuthi abantwana baphela olwandle. Nxa wayesefika kuleso sport abantwana baphela khona umuntu wenkosi wathana inokuthula kunjengomfula. Wena usuyihlabela ngebeat yokujayiva ungavehle ubone ingoma isithinta umzimba wakho ithi kawudlale ngamandla basophe nceka ithinti lengqondo yakho isinohlupho. Siyabonga sizwe khokho lokwazi ukuthi ingoma amahubo la kwakulamahubo abantu abadala, amahubo abadanileyo, amahubo abantu abanjani abatsha. Ngendlela mina ngithi mina umuntu omutsha nxa ephakathi kwabadala labadala kabanike lengoma zabo. Nxa bengale ku camp ngale bengahlabela ingoma ezifinyela kanjani abantu abatsha. Kodwa singalahlekelwa ngumutsho kanjani walezi zingoma. Yes. Ukwawuthinta besizixoxela nje uzuthi yena ukuze ukuthi abantu bahlabele ingoma evumelana lo mumo kumele yenzeni uCholester eChurch? Engxenye yokumkhumbuza kumele yenzeni ukulungiselela ukuyahlabelisa? Now uzananzelela ukuthi aluba kusenzakala kuhle bemele ukuthi ozachumayela sithi kuvikeliza ahle abonane lozahlabelisa athi ukuthi hayi intshumayelo yami izabe ihamba ikulolu hlangothi ukwenzela ukuthi lo hlabelisayo ayedinga ingoma ezizasekela intshumayelo ayikhona ukuthi umchumayeli uyale ingoma engizihlabelayo ziyale. Abantu sebelahlekelwa ngoba ingoma iyasiphakamisa. So ingoma kayibaphakamise ngentshumayelo ngoba ihambisana laleyana ntshumayelo. Kuyasincedisa kokana mfundisi ukuthi ohlabelisayo lihlabelelayo lo chumayelayo babe ndawonye. Othi esivulela ke incwadi kaSamuel wesibili 23 verse ka1 ngikhumbuze abalaleli labasibukele ukuthi yena injongo yalesi sifundo salamhlanje yikudinga indlela esingafunda ngayo amahubo. Isebetshilo ngamafitshane ukubana enye indlela yokufunda amahubo yikudingisisa ukucwayisisa imbangela yalelo hubo ukuthi lalotshwa kutheni. Lalikuphi umumo kuzasincedisa bona sizwisise leli hubona lichoni limeleni lalilotshelwe abantu abanjani ngabadala yini ngababedanile yini. Siyabonga ngale nkulumo. Ake sizwe sisiyaphambili ku 2 Samuel 23 verse ka1. Vesingeli ka1 la ngamazwi okucina kaDavida. Umbono kaDavida indodana kaJese. Umbono womuntu waphakanyiswa ngophezulu konke. Umuntu owagcotshwa nguNkulunkulu kaJakobe. Umhlabeleli wezingoma kaIsrayeli. Umhlabeleli wezingoma kaIsrayeli. Yes. Ungasuki khonapho. Ake sikhangele angithi nasithe sifuna ukuzwisisa kakhulu indlela yokufunda kanjani kwamahubo. Into nxa ufuna uyizwisise kwesisikhathi ungadinga ukuthi ukwazi ukuthi kanti
vele yena ngubani umsunguli walokho wale yonto. Yes. Yes. Nxa sikhangela u2 Samuel 23 verse 1 isivezela ukuthi kanti vele umsunguli umbe umlobi wamahubo ngubani. Kuvesiwe sobala lapha ukuthi inkosi uDavida. Okay, singeke sanaba khonapho. Kuyini sikwenza singunkosi uDavida nguye yedwa yini? Ngizama ukuthi ithi mina nxa sidimona sekwazi ukuthi sifunda sizuse njani indaba kumele sazi lokuzungeze onguye olobayo leinxa lokho. Ngingabhala mina ingane istory sami ngimba istory sami esihlambusa umzimba siye ebantwini ngalabantu bazadinga ukuthi bakwazi kanti yena lo mlilo ngubani wafundani ngami sifundani ngabalobi balezi zingwalo. Esikufunda kakhulu ngabalobi balezi zingwalo mfundisi ukuthi mina ngithole kuzingoma zabo ukuthi kumbe kuzihlabelelo zabo ukuthi babe ngabantu abakholwayo. Bengabantu abahamba loNkulunkulu kangaka kodwa Right. babengaso zingilosi. Right. Abangaphelelanga. Babe yebo futhi imumo ebuhlungu yomhlaba layo yayibazungezile. Yikho sithola phela ukuthi uyabona behlabelela ngokudangala. Right. Kube lesihlabelelo sokuswela, isihlabelelo sokuhlaselwa, sokuba lezitha lokuba njani. So khona lokho kuyasifundisa ukuthi labede behlabelela kusibuyisela ku point yethu lokho siyigcizelele indaba yomumo. So labo imumo yena le kade bephila phakathi kwayo ibibafuqa kodwa abayala besithembisa khona okumele sikubambisise ukuthi uNkulunkulu ngumkhululi ezintweni zonke. So behlabela babe lenkambo yokuthi bekunje ngakhuleke enkosini yangizwa ukukhala kwami yangikhulula. Uyayibona indaba yangu. So kusala ekucineni kwakho konke uSams esivezela ukuthi uNkulunkulu is the supreme God. Nguye uNkulunkulu ophezulu konke. Yes. Nguye obusayo futhi akulamuntu ongamehlula. Yes. Izinto zonke yazisikhangeleni la amahubo u25 verse 1 to 5 amahubo 25 verse 1 to 5 lo 42 verse 1. Kuwe Jehova ngiphakamisela umphefumulo wami ngethemba kuwe o Jehova wami ungangiyekeli ngiyangeke futhi ungangiyekeli izitha zami zinginqobe. Khala 42 verse 1 42 verse 1 uzawuyela ku75 verse 1 42 verse 1 njengempala inqwanela imifula yamanzi unjalo umphefumulo wami uyakunqwanela o Nkulunkulu. Right, ucena ngo75 verse 1 75 verse 1 75 verse 1 Siletha ukubonga kuwe o Nkulunkulu siletha ukubonga ngoba ibizo lakho liseduze abantu bayakhuluma ngemisebenzi yakho emangalisayo. Siyabonga ngizama ukuthathela kulokho kade kuchiyo uMrs Mhlanga lapho bana abalobi amahobo babe lenkambo ezibuhlungu ezinhle njengoba la sinjani silawo. La amavesi ngisanabana ngawafunde kambe athini ngenkulumo eyike yalethwa uMrs Mhlanga kuyini sikufundayo ngawo. Now ngithola lapha ngithathe Psalms 42 alright besindika 1 lapha inyamazana ide uthiwa inqwanela njani amanzi. Yes. Angithi siyakunanzelela ukuthi inyamazana ngoba ingazidle kanjani akuphelelanga iza wafuna amanzi. Yes. Ngoba amanzi ayimpilo abesithi umphefumulo wami ke Nkosi la unqwanele wena. Right. Usebenzisa i-figurative term uyacompare kumbe yaxeganisa inyamazana bese xeganisa laye. Right. Ukuthi umphefumulo wami kuthi ukuthi akawukho safe ungekho emanzini nangu. Right. So thina ke balibukela labalaleli impilo zethu ingoma zisitshengisana namahubo ukuthi impilo zethu asiziphileli nje kulo Jehova. So ngezindlela ukungabi lo Jehova empilweni yethu kuphela kwempilo.
Yeah. Kayikho njengalokhu ide ingeke yaphila ingelamanzi. Yeah. Kasimnqwaneleni uJehova lathi njengalokhu sinqwanela amanzi okunatha. Simnqwanele sinathe kuwona lamahubo kunenge siza kuthola sithole uthando lwakhe sithole umsa wakhe sithole izahlulelo zakhe sithole ukuvikela kwakhe uthi uDavida uJehova is the present help in my trouble nxa ngisehlutheni ngingamnqwanela ngizabakwazi ukuthi angigijimela kumakhelwane kulona technology esikiyo umuntu kulezi insuku uthi ubona umuntu lohlupho ubona nge-status ku WhatsApp kakubonakala le status sethu Jehova ngokuthi sinqwanele uJehova njengamanzi. Siyabonga bathandeka. Asike sikhangele ngicela usifundele amahubo ngo3 lamahubo ngo33 verse 1 to 3. Amahubo ngo3. Yes. U109 sizamxoxa nxa sizamkhumbula verse 6 to 15 kodwa ufuna amahubo ngo3 mbijana nje. Oh Jehova banengi kangaka abayizitha zami. Banengi kangaka abangihlaselayo. Abanengi bathi ngami uNkulunkulu kayi kumkhulula uNkulunkulu kayi kumkhulula kodwa wena uyisihlangu sokungivikela o Jehova ungethesa inkazimulo uphakamise ikhanda lami ngikhala kakhulu kuJehova laye angiphendule esentabeni yakhe engcwele. Right, akungikhangele u33 verse 1 to 3. 33 verse 1 to 3. 33. Hlabelelani kuJehova ngentokozo lina balungileyo. Kubafanele abaqotho ukumdumisa. Dumisani uJehova ngecaco. Hlabelelani hlabelelani ngesiginci sezintambo ezilithumi. Mhlabeleleni ingoma entsha chayani kamnandi ihlokome ngentokozo. Nxa walalela amahubo lawo ongathi ngayisikhathi kaDavida kuphela. Hayi. Nxa engaso isikhathi kaDavida kuphela asikhombisani wona amahubo esifunde ngawo ngoNkulunkulu. Engikuzwayo ukuthi lapho uDavida umhlabeleli ohlabelayo lapho uphakamisa uNkulunkulu kakhulu Yes. njengenkosi eyiwebusayo Phamisa uNkulunkulu kakhulu siyabonga lokho. Inkosi ebusayo engumahluleli wezinto. uPsalms 33 ube yindaba yokubonga yokubabaza amandla kaNkulunkulu. Ngiyithanda sifika kuverse 6 esingayifundanga esingayiphiwanga. Ikhuluma kakhulu ngokuthi ngoba izinto zonke nguye owazenzayo. So uDave ohlabela la ngimzwisisa ukuthi kusho ukuthi wayekhangela inature imvelo abona ukukhulu kaNkulunkulu. Ngiya kumbuzo nothe izihlabelelo zakudala kuphela. No, lathi kathesi nxa sikhangela umkhathi sibe singahlabeli uPsalms 19 sithi umkhathi uveza ubukhulu bukaNkulunkulu lemvelo yonke. So ohlabela lapho uveza ubukhosi bukaNkulunkulu. Ngikhangela ihubo lika 3 la. Yes. uDavida ubebalekela indodana yakhe uAbsalom. So ngezinye indlela uNkulunkulu lapho sibaleka ulusizo simthola eyisivikelo kithi. So emumeni yonke uNkulunkulu lohubo lokulanyele kunzimeni. Yes. Siyabonga. So emumeni yonke uThixo asemkhonze. All right. Emumeni yonke. Anti sinanzelele singalahlekelwa lokhu futhi abalaleli. Siphakathi kwempikiswano enkulu okumangalisayo. Siphakathi kwempi nxa sisempini kulesikhathi edinga ukuthi kubaleke kwesikhathi abanye abalimalayo. Nxa sesilimele khona phana uJehova siyalithola ihubo ngoba kuthiwa amahubo ngawezikhathi zonke all season. Right. La nxa ngiphakathi komgodi likhona ihubo. La nxa yikho ohlabelayo phela sithi is God on the mountain and the still same God when I'm in the valley. So nxa ngiphezulu kwentaba la nxa ngiphakathi kwesigodi uNkulunkulu ofana. So amahubo ke mfundisi asitshengisa ukuthi ayisiwo wesikhathi esisemuva kodwa sisuke Eden siya eEden. So azasithatha sesiye kungena emagumeni siphinde sihlabelela ngana sesindisa. Indaba ithi singafunda njani la amahubo kunye okubile ukuthatha singakudobha lapha ngendlela akhiwe ngawo amahubo la. Kodwa kuletha imicabango. For example ingaletha mina uPsalm 103 verse nga1. Into ezingenzinjani? Siyaphikisa. Kuyini okunye singakuphika masinyane nje kulokho.
indlela anisidinga ukuthi nxa ufuna ukufunda kulamanye amazwi azokana aphikisa nxa ufuna ukuthi umuntu azwisise leyo nto kuyini okunye sikutholayo kuma okunye sikutholayo ikusebenzisa amabala mhlawumbe amabili achilitsholo ufana nayo evesini eyodwa okuyindlela yokufithizela ini umuca othile so kumahuba akusebenzise kakhulu khona lokho ungakunanzelela ngingayikhutha mhlawumbe ibale lokuqala kodwa lesibili linithini ngoba umlobe enanzele ukuthi kulomuca oqhakathekile kumbe kule point eqhakathekile fanele ukuthi ifinyelele abantwini abesebenzisa amabala achulutho lunye kodwa ngamabala achiyeneyo njengale ethena busisa Nkosi omphefumulo wami lakho konke okukimi anti ngithi akangibusise already kukwenele khona khiyana ngathi sithi konke okukimi uthi ukuthi umzimba wami wonke my whole being kufanele ukuthi kube khona okusalayo eyinye indlela mfundisi ngiyidobhayo lapha sike sayithinta eyokusebenzisa izifanekiso ukuthi nxa uNkulunkulu esiprotector sithe kufana lamaphiko uNkulunkulu but kule inye mfina ukuthi siyithinte lapha kulalapho ohlabelayo othi ngakhala ubusuku lemini khala ubusuku lemini osilobelayo uthe kuthwe imerizim anti lapha umlobi ogabaza khona ngamazwi ezama ukuveza izinto ezingane ziyaphikisana lekela ukuthi ubusuku lemini kodwa uzama ukuveza itotality uthi impilo yami yonke ngizakukhala kuNkulunkulu impilo so umlobo kusebenzisile okunye ekugcine ngudobhayo liba lelithi sela liyanaza ukuthi uyabhala ekugcine nathi sela ngithe ngifunda ithi indlela yokuthi hayi ukuze sizwisise ihubo utshona ukuthi sela so nxa ngibali ihubo ngithole lapho kubhalwe sela khona uthini lo obhala ihubo uthi wena obala umbohlabela lingoma akume akuthi khwimilili akucabangisisi kutophele la nxa usithi ngafihla izono zami amathamba ami woma akuthi khwimilili ukureflect ngendlela ohambe ngayo ubalekela uzwe ukuthi kube nzima njani ukwehlukana loNkulunkulu ngenxa yesono so usela ekugcineni kwehubo usivezela ukuthi singaphonga uhlabela kodwa akasike sithatheni ithuba lokuzikisa imicabango ngalokho okuhlatshelwa so nxa sifuna sizwisise ukuthi siyibala kanjani incwadi yamahubo siwaqaphela amagama anjengabosela lamagama lawo aqathanisayo izinto lamagama la ezani kuyaphikisana khona kunganjani kuza kwenza sizwisise incwadi kanjani yamahubo akumfundele uSamuel wesilungu 23 verse ka1 ka2 lo Roma 8 verse 26 to 27 Samuel wesibili sizwe ukuthi lapha sifundane ongasenza sizwisise indlela esingafunda ngayo incwadi yamahubo 23 verse 1 to 2 la ngamazwi okugcina kaDavida umbono kaDavid indodana kaJese umbono womuntu ophakanyisiweyo ngophezulu konke umuntu owagcotshwa nguNkulunkulu kaJakobe umhlabeleli wezingoma kaIsrayeli umoya kaJehova wakhuluma ngami izwi lakhe laliselimini lwami Roma 8 verse 26 to 27 Roma 8 Roma 8 verse 26 ngokufananayo umoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu kasikwazi okumele sikukhulekele kodwa umoya uqobo uyasincengela ukububula okungeke kuchazwe ngamazwi njalo yena lo ohlala ezinhlizweni zethu uyayazi ingqondo kamoya ngoba umoya uyancengela abangcwele nxa sisuka ngale u2 Samuel 23 verse 1 to 2 uthana umoya wakho uyanjani uyakhuluma angithi sizwile limbhalo esifundisani ngomthandazo na isifundisani nxa silala limbhalo ngaleyo mbibi mina engizuzayo lapha mfundisi ukuthi umthandazo kumele ufunzelelwe ngumoya oyingcwele
Nxa uRome sesithi kasikwazi ukukhuleka. Yes. Umoya oyingcwele ingqondo yami uyayihlala. Kuza angithungemelele ukuthi ngikhuleke njani. Yes, ngoba mina ukukhuleka vele kangikwazi. Yikho kutshiwo. So ngindlela imithandazo yethu ifuqwa lizulu amandla kamoya. Kakhulu mfundisi. Alright. Luke 20 verse 42 to 43 usifundisane ngamazwi kaJesu Kristu. Wasebenzisa liphi ihubo ukubana ukusetshenziswa kwehubo ngoJesu kusifundisane ngokuqhakatheka kwala mahubo ukukholweni kwethu. Ahubo 22. Luke 20 verse 42 akambali. Luke 20 verse 42. Yeah. Sizama ukukhangela ubana uJesu laye wasebenzisa amahubo. Yes. Wasebenzisa liphi ihubo? uDavida yena ngokwakhe uyakufakaza encwadini yamahubo uthi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami. Inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene kwami. Sifundani ngalamazwi kaJesu akuluku. Sesithi ukuthi wasebenzisa liphi singabuyela emuva kodwa ithuba lethu ingcili yasalela. Ukusetshenziswa kwaleli hubo nguJesu Kristu kusifundisani ngokuqhakatheka kwamahubo ekukholweni kwethu. Okay, isikhangela. Amahubo sichilo ukuthi aveza inkambo. Yes. Right. So nxa iveza inkambo anti ukukholwa kwethu akumanga kodwa kuyahamba. Yikho phela sisithi uhambo lokukholwa. Kuthi ukuthi ke ekuhambeni kwami lami kukhona lapha engizawele egodini khona. Nxa sengiwele egodini sengidinga ihunyathisana lehubo elenkambo umuntu awele egodini. Selinginika amandla ukuthi hayi egodini ngaziwele kuyavukeka. Lapha ngizama ukukhangela ukuthi le ivesi sifunda ngayo ku New Testament. Yes. Yeah. Right. Amahubo aku Old Testament. Kulabantu abakholela ukuthi Old Testament lenze njani alisasebenzi laphela. Kodwa sithola ngitho loJesu nembala ehumutshela kumbe ecaphula ngapi ku Old Testament. Ngezindlela ukuthi kusitshengisa ukuthi yamahubo ayisobantu futhi abe Old Testament awadlulayo asebenza lakithi lokuthi iBhayibheli lona linjalo liyavumelana. Now even loJesu ngakhumbule esesifa sithi uNkulunkulu wami ungitshela wayekhotha ngapi ngoba amahubo akhuluma ngomthandazo. So wayethandaza, right? So ngezindlela enguthola lapha mfundisi ukuthi kumahubo ngithola imthandazo iyangibusele emuva ke ukuthi okhokho bethu badlule phakathi kwani kunginika amandla bese ngithola imthandazo ngithola ukuhlabelela ngithola ingoma zokudumisa kuzitshengisa ukuthi amahubo ayasebenza namhlanje kawaphela ngizwa. Ngifuna ukuthatha amazwi akhathwana ayangibuyisela emuva kubokhokho. Silokho sikhangela indlela yokuzwisisa ubana singafunda njani ini amahubo. Nxa usithi ilokho zeni kuyangibuyisela emuva. Ake sibalele kumahubo ngo-16 verse nga-8 lo 44 verse nga-8. Esavula mfundisi kulento engiyidobhileyo lapha mfowethu ekhuluma. uJesu nxa ekhale sithi uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami. Yes. Waye esebenzisa umahubo 22. Alright. And yes. Khona lokho kusitshela ukuthi uNkulunkulu kalo wabhala leli hubo nguye uNkulunkulu kaJesu, nguye uNkulunkulu wami. And mina kungipha nxa sokupersonalized ukuthi uNkulunkulu wami kuyangipha ukuthi uaddress uNkulunkulu njengoNkulunkulu wakhe. Ayikhono kaDavid, ayikhono kaAbraham. So kuya ngenkambo lo uNkulunkulu. So amahubo ayasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi uNkulunkulu empilweni yami ungowami uNkulunkulu. Okunye futhi okubuya kimi. Now uNkulunkulu ukhangele futhi ukuthi
anti angumthandazo ama emotions yami kabe wazi uNkulunkulu Yes. sibona ngani Imizwa yakho nxa ngikhala kangikhale nxa kusithi ngikhale kuNkulunkulu Yeah. right ngoba anti umthandazo ikukhuluma lo nkulunkulu engani ukhuluma lo mngane Yes. umngane wami ngimfihleli lutho Yeah. right lokungangiphatha nxa kuthi iBP yami kuyikhwezile lokhu okwenzakeleyo kangimtshela ukuthi uNkulunkulu iBP ikhwelile Yeah. ngingamfihleli ngoba ngumnjani Yes. uNkulunkulu wami ngingeke ukupersonalize uNkulunkulu mfowethu akutshoyo Yeah. so ukuthi nxa esenjalo ngezindlela akangisoze ngizithembe All right. anti ngowami Ngowakho, akulanto enzathi incinyane ngithi alokho angisoze ngimtshele ngizazenzela All right. right kukhulu kukuncane ngitshela yena uNkulunkulu wami Siyabonga. Ngibona uhloka cover lo mbuzo bevele enza ubuza ngaphambili. Akaqala sibale ivesi le enthekayibali. uMahubo uMahubo ngo-16 verse 8. lesingilika 8 Yes. sengibeke uJehova phambi kwami kokuphela njengoba ekwesokunene sami right angikuzanyazanyiswa. Right. U-44 verse 8 44 verse 8 lo 46 verse 1. 46 siyamhlabela ngekhanda. 44 verse 8 44 verse 8 siyazincoma ngoNkulunkulu ilanga lonke njalo sizalidumisa ibizo lakhe nini lanini. Okay. Then u-46 verse 1. uNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu, usizo oluhlezi lukhona nxa kulohlupho. Yes, amayathi ufinyelele esikhani sonke senjani sokuhlupheka. Lapha usehle wagijima phambili ungwenya ngokusichasisela ngomhlaba womlobi wamahubo. Yes. Ukuthi impilo yakhe yayiyeme kuNkulunkulu. Uhle kuchilo lokho. Waveza ukuthi konke kumele suse ngaphi imizwa yethu konke osikhathaza suseni bani kuNkulunkulu indlela yokufunda ini amahubo kasibona ubana yikuyini ukuhambisa ngaphi enkosini ngomthandazo futhi sikwazi bona ungumdali uyinkosi lo mahluleli womhlaba futhi uthembekile angithi ngifuna sikhangele lokho amahubo angasincedisa njani ubana sizwisise ukuthi uNkulunkulu singeke samfakela imngcwele anti ndawonye simlimite ngamanye amazwi sicabanga ukuthi kukhona angeke akwenze nxa sisifundele into kuyini sithini ngakho. Mfundisi umbuzo lo uyathathekisa ngoba esiphila phakathi kwakho ensukwini zokugcina kuyaveza ukuthi thina abantu siyamlimitha uNkulunkulu simfakele imngcele. Kulokunye okuzwa ukuthi alokuvela kusafuna uNkulunkulu. Yeah. Sokufuna olunye ulutho engiluthembayo. Yeah. Kumbe mfundisi asike sikhangeleni ukuthi indlela esichiya ngayo izimuli zethu sichiya abazali ngabatsha bayalelala umhlaba abantu bagcwele umhlaba wonke. Sike sabuzana lo myumngane wami ukuthi kanti uNkulunkulu uyenelisi yini ukungibusisa ngilapha engikhona kumbe uhlupho lwami uNkulunkulu luyagabha yini ukuthi kulohlupho angeke anjani ayenelisi ukulusolve. Kodwa ihubo leli esikhulume ngalo ukuthi liveza uNkulunkulu is God centered. Yikho labe amavesi esiwafundileyo eveza ukuthi uNkulunkulu nguye sizamdumisa nguye ophezulu kwakho konke nguye onjani. So kuthi ukuthi akula mumo owehlula uNkulunkulu lobu ngonzima njani kumbungo. So uNkulunkulu khona indawo zonke kakudingi imfundisi ukuthi nxa ngiswela ngize nisuke lapha ngiye kuwe emkhawulweni womhlaba ukuze uNkulunkulu hayi uNkulunkulu uyenelisa loba kungapi ukuthi asenzele lokho esidinga ukuthi asenzele khona. Kulabanye abantu bacina bezibophela sethini ngabo. Ufike esigabeni sena leso mfowethu asho ukuthi ngingathatha uNkulunkulu ngimquantify ngimenze abe yisize yami bese ngibona ukuthi lokhu mina kangikwanelisi ukuthi lo mngane wami lo akwanelisi ugcina sengisenza lokhana ukuthi ngicine sengithatha impilo yami kodwa uNkulunkulu ngingambeka
njengabahlabeleli lokho abakwenzayo endaweni yakhe ephezulu ngimbone ephakeme laphana ngizananzele likho umnyazo khuluma ukuthi singahluphi asitsheleni uhlupho lethu ukuthi uNkulunkulu wethu unganani singa concentrate ekuhlupheni kakhulu ngoba luza kuba lukhulu bese sibone ngani njengoba thina lusehlula lo mlimi solumehlula kodwa uNkulunkulu umkhulu singampeka sibe mazi ukuthi uNkulunkulu umkhulu sizaba kwazi ukuthi uNkulunkulu kehlulwa lutho okunye sikunanzelelayo khona lapho ukuthi uNkulunkulu ukuyo yonke indawo ngasonke isikhathi so thina asimbekenini kukho konke ulusizo okay angeke ngithi mina ukhona yini empilweni yethu isikhathi lapho esithi engizizwana khona ukuthi angifuni uNkulunkulu ahlalele kungaphi empilweni yakho ongafuni uNkulunkulu ahlalele khatshana lawe na? I think mfowethu ke wayithinta leyo ukuthi ungavela uNkulunkulu angabi asuke empilweni yakho wena ngongasekhoyo awusela impilo so khonokho kuthi ukuthi futhi uNkulunkulu uyakwazi yonke into ukhona indawo yonke nje umaphosi izinto zonke uzikhangile so akula khona ebengalifihlela uNkulunkulu mfisa ukuthi ngabe empilweni yami kangeni la but izikhathi eziningi sabe sifisa ukuthi uNkulunkulu ngaye emalini yami kangeni uNkulunkulu kangalawuli lokhu kwami kangalawuli indlela engigqoka ngayo kangalawuli indlela engidla ngayo izinto ezinjalo kodwa mbone ngani uNkulunkulu asimamukeleni kuma areas ethu wonke wempilo Othi mbona ubana siyayikhumbula nisiyayigoqa kuhle indaba yethu. Indaba yethu idinga kakhulu ubana sikwazi ukuthi singafunda njani incwadi yamaHubo. Kuyini okubili okuthathu ongakutsho ukuthi ukuze ngifunde incwadi yamaHubo kumele ngiqaphele lokhu la lokhu la lokhu la lokhu. Angeke ngizwe kungonya ngamafitshane. Okubili okuthathu lo qaphele ukuthi angisuko ukuqala ukungena ehlutsheni emphakathi kwayo ngidingeke ihubo eliza kungiphakamisa lingenze ngivuke futhi lapha nje sengiwe khona. Siyabonga. Singabosho ukuthi uJehova umalusi wethu ngazonke izikhathi imumo esingena phakathi kwayo kulabanye asebeke badlula kulezo zehlakalo ngitsho labantwana bakwaIsrayeli baze bakhumbula ukuthi uNkulunkulu bayenzele izimanga ezinkulu so lathi akumelanga sesabe anything okubuya empilweni zethu. Siyabonga engakutsho mina ukuthi kasazini ukuthi amaHubo amanye ayelotshelwe ezinkonzweni yiwapha esetshenziswa ezinkonzweni asazini umlobi wamaHubo kuzasiphathisa kasazini inkamba bebengena phakathi kwazo elakho lokugcina bususikhulekela kasilamukeleni bathandekayo ibhuku lamaHubo ngoba lithinta izimpilo zethu kakhulu kangaka ende siyathola ukuhlaliseka lokukhuthazeka lethemba nxa silifunda ngoba lithinta kakhulu izimpilo zethu esikuthola kakhulu ngamandla uJehova alawo as a supreme ruler nguye ophezulu kwezinto zonke loba sidlula phakathi kwani bathandekayo kasikhomiteni izindlela zethu zonke kuNkulunkulu asinqobile asicimezeni sibe lomthandazo. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga ngebhuku likaPsalms ukuthi lingumbhalo liphefumulelwe ngumoya wakho lililizwi lakho ende liyathinta izimpilo zethu kangaka sicela ukuthi lisikhuthaze lisilaye lisinike amandla nxa silifunda sinike ukuqedisisa imumo esidlula kiyo vele yimumo eyadlula khona abahlabela lezi ngoma sicela ukufunda kweyama kuwe lokuletha konke okusikhathazayo ngakuwe wena usinqobile esikubonga kakhulu ukuthi ibhuku likaPsalms likhuluma ngawe kuphela ukuthi nguNkulunkulu ophezulu kwakho konke vuma impilo zethu zenekwe ngakuwe ngayo uJesu siyabonga amen. Amen.